Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas ću pokazati kako da koristite telohranitelje u GTA 5. Naravno morate imati instalirati mod meni. Kako se instalira mod meni morate da pogledate na mojem prethodnom klipu. Kada uspete da instalirate mod meni, pritisnite L3 i R3, pojavim se ovaj meni, izaberete prvu opciju, kliknete X na njega, izađete, držite R1 i kvadrat, pojavim se ovaj meni. Kada ste ovdje, izaberete Player Options i spustite se dole gdje piše Bodyguards. I tu sada birate razne vrste telohranitelja. I sad imate da birate prvo modele. Evo na primjer izaberemo na primjer majmuna, neku curu na primjer, ovako. I sada znači oni bukvalno vas prate gdje vi idete i pucaju umjesto vas, biju se sa ljudima i tako dalje. Sem toga možete im davati, imate i ovdje i razne druge modele, birate između muškog i ženskog i tu imate razne koje možete da... sad fora je da što više njih izbacite može da vam kreše igrica, ali trudite se da ne ubacujete previše. Sad sem raznih modela možete imate razne opcije, tako da možete da ih izbrišete, da teleportujete do vas, da im dajete oružja, da im uzmete ista i tako dalje. Ja da vam pokažem kako to funkcioniše. Sada će ući znači ovdje i majmun i ova cura i svi. I ako vi počnete da pucate na nekog, oni će svi zajedno da pucaju. Samo ja nisam izabrao pištolj, nego neke mine, samo da promenim na pištolj. Evo kao što vidite oni već pucaju na nekog, na policiju, evo na policiju pucaju kao što vidite, oni će kupiti. I to je to, hvala puno na gledanju i doviđenja.